Lok Sabha member than na nei tura ruwa man na sang Pvt ni to a Lok Sabha in than pui nei tura hian Mizoram vote nei meanwhile sari sing kwa sang ni zali somruk pali an om Lok Sabha in than na le Aizawl West 1 Assembly bial by election nei tura in than wai pui tu turte an duty na hun tur panin an swak felta Sibai ule tuna CHANCHIN Kim Changzokin Naktu ka Lok Sabha member than na nei tura ruwa man na sang Pvt ni to a Lok Sabha in than pui nei tura hian vote nei meanwhile sari sing kwa sang ni zali somruk pali an om Chief Electoral Officer hu Ashis Kunja chuan nimin tlai dali khan Aizawl thuthar la khom tu te komin in than pui nei tura in buat sai na sang nei da na soifia CEO soidan nin Mizoram chunga vote nei meanwhile sari sing riat sang sari za sari som sari pasari omin heng mi te ba ka hian state danga om Mizoram vote nei mi sangli zaruk som riat pasari an om bok Mizoram chunga vote nei nuai sari sing riat sang sari za sari som sari pasari zinga nuai thum sing riat sang thum zaruk pathum chu mi pa ni in nuai li sang li za somruk pakwa chu meichia an ni a mi pa a in meichia vote nei chu sing ni zanga somruk parukin an tamzoka vote nei zinga ma ni na thak thleng mi panga an oma pian phungarwal banlo sang thum za thum som thum pakhat an om bok Assembly constituency somli zinga Longtlai district ka tuichong bial chu vote nei tamna berni in mi sing thum sang khat zali som sari an om vote lem na ber nunglei district ka thorang biala chuan vote nei mi sing khat sang thum zanga somruk pathum an om ani Tuntuma in than na nei tura hian Mizoram vote thak na mun polling station sang khat za som sari panga siamani dona heng hun sanga in than boy pui turin mi sangli zariat som pahni rawat an ni a polling party mi za somli pakhat chuan nimin khan an duty na mun turan pan to a abak zong chuan voin khan an pan vele ane in than pui nei tur buak ve chunga ven him na lam boy pui turin mi sangli zari pakwa rawat an ni a chung zinga sipai company som pani chu Central Armed Police Force an ni a abak zong chu Mizoram Police an ni CEO chuan he in thlan na nei tura campaign thei hun top nuwa nimin tlai dar nga atang khan political party candidate le an ma ni chantu te tan campaign na lam hoi reng engma ti phalani to lo ti asoya in thlan chak tur in rin siak na exit poll po khapani ti soin TV CHANCHIN bu le social media kaltlanga campaign na lam hoi thu chuak le video ti chwa po khap tlatani ati Naktu ka Lok Sabha in than na le Aizawl West 1 Assembly bial by election nei tura in than boy pui tu turte an duty na hun tur panin an chwak felta Aizawl district hwam chunga chuan polling station zathum somthum pakhat omin nimin thole ni khan khola zwal dewa duty tur te chuan an duty na tur mun an lo pan to boka Aizawl district election ho tu te chuan Aizawl district a hian ven him ngai zwal big polling station pathum an om ti an soya heng khwa te hi zo khothiang dai do le notice lang nuam te an nia mei che hlang duty na tur bi karwa man dingdi polling station somthum pali a om do na ne polling station somthuma webcasting kalpuyani dona EVM le VVPAT te alo chiat thula thlak zungzung thei turin sector officer somthum pali dan ni a hengmi te hian polling station sang te an vir reng don bokane Aizawl district hwam chunga in thlan na boy pui tur hian ECI atangin observer pathum an oma in thlan na boy pui tur PO APO le adang tenen mi sang khat zali somriat vel ruat an ni bok political party ten kongdunga an candidate te fakna poster le thuziak an tar te po phalna pek chin aya tam chu surveillance team ten endikin an la thazela naktuk jing dar sari atanga tlai dar nga thleng vote hi thak tur ani a hemi hun chunga thak man lo polling area chunga om man si te chuan zandar som pahnih thleng vote an thak theyang Aizawl district election officer puwanal ngai sakan vote thak na document man thei chungcha nga mi puite hria tirna achwa athu chwa chuan naktu ka Lok Sabha in thlan na nei tura I ro la chuang te chu electoral photo identity card epic keng theu turina hria tira epic nei rem chang lo te chuan passport driving license na tho na a identity card sarkari ne mo company in a siam sak an thalak chuan na bank ke mo post office ne mo passbook apek te emo thalak chuan na PAN card, NPR, Nwaya, RGI, PEC, Chwa, Smart Card, MNGREGA, Job Card, Health Insurance, Smart Card, Pension Document, Official Identity Card, le Aadhaar Card, te emo keng turin asyat tirane.
National Tobacco Control Program Mizoram Buat Sayin Global Adult Tobacco Survey 2 be chana khau zoka zukle muam khap konga malak dan tur soi ho na voin khan new secretariat complex sa taxation conference hall la neyani hezir ho na man pui to chief secretary pulal nun moya chuang ngo chuan tutma chuan meizuk chu rwal pol nan le inti pa nan man thina ni ti soin tuna ero he ngai dan hi thak me ka ni a zukle muam ti thin te chu mi changkang lo le midang phak lo ti na ani to ani atia ram changkang zo ka chuan zukle muam an ti du to lo ni asoin mizorama po zukle muam ti thin an tlem zel theinan zukle muam thatlo na chu sikula tanga injir ti ra poimo a social media lama po na sa zo ka tar lan ni se adu ti asoe Myanmar Director Dr. Elfimate po in India chu khove la zukle muam ti tam pani na ani ti soyem hei hi nat na sang sang thlen tu ani awangin mitin nan dawanga ya ni atia MJA President Puzo Nun Sanga khyang te po in zukle muam do konga chakzo ka mala ka ni theinan tuna tobacco free village omsa ba ka no pangtetan anti tobacco club tam zok din tura malak ni se athatarin thu asoe he in khom hi NHM Mission Director Dr. Eric Zomo yan akai shwaya heta hian National Tobacco Control Program Mizoram State Nodal Officer Dr. Jane R. Ralte in zukle muam chungchanga Mizoram din muna soifia chonhulama Secret and Other Tobacco Product Act chungchang an zir ho bok Nimin tlaya wa sur le thlitle khan Colosive District Court toki khwa a chen na in pali lwa tlak lowin atichia heba ka hian hwan le chen na in enge mozat na salutuk lovin ati chenwal bok an chen na in thli in ati chhiat te hi voin khan YMA VC MHEP le tlom ngai pol dang te hwai hotin wantlang hwa pin sakthat na tlang neyane Mizoram Police thupuang tu Chief Public Relation Officer Pujon Neilaya IGP headquarters in thlan na fel file le mwan om buat sai ani theina tura tho puya khotlang shwai tu le tlom ngai pol te asom thuchwa asiama lok sabha in thlan na le Aizol West wan by election nei tura Mizoram Police te chuan election commission kai shwai na hnuaya ven him na lam thata ka kalpui turin ruwa mannan siam ti asoya DGP Balaji Srivastava kai shwai na hnuaya district shangshanga SP ten ruwa man na fel fai tak siamin anin pe fel to ti asoe static surveillance team flying squad team quick response team le patrolling team ten in thlan wak veta anti tur te ngot takin anti mek ti police thupuang tu chuan soya boruak muan om tak noya in thlan na fel fai taka zo felani theinan tlom ngai pol le ko shan te ba ka political party tin te chu in thlan wai pui tu te thata ka tho pui le turin asomane Nikum January le December thachungin Mizorama rawat tui millimeter sangkhat zakwa somnga pariat point panga atla Economics and Statistics Department in Nimina Meteorological Data 2018 ati chua tarlan ani danin hemi hun chung hian June thla arwat tui tla tamberin millimeter zanga somsari pali point pahni atla a February thla arwat tui tla tlemberin millimeter thum atla ane Meteorological Data 2018 in Atalan dan nin Mamit District chu rwatui tlak tam na berani a millimeter sang ni zanga som pasari point parukatla a Serchip District chu rwatui tlak klem na berni in millimeter sang khat zanga som nga point pakwa atla thunga ne aizola chuan nikum chung khan rwatui millimeter sang khat zakwa somkwa paruk point pakhatatla a Kolosi pa millimeter sang khat zanga som nga panga point panga Champhai District a millimeter sang khat zaruk somni paruk point pahni lungleya millimeter sang ni zahni somni paruk longtlai district ka millimeter sang khat zaruk somriat pakwa point pali le siaha district ka millimeter sang ni zanga paruk point pakhat atla ane Mizo Students Union General Headquarters in Naktu ka Lok Sabha member thantura Mizo Zirlai te chu vote thak vek turina cha voina thu chwa an siama MSU chuan Mizoram chu in thangramani angin khwale tuiten an ayo thlan chu an ti turani ti shenon theu turin Zirlai te an cha Zirlai te chu ramle nam nga fa kan ni angin vote shalemo rui thei thil le thil thiang him lo te emo wanga mani hlutna ti bo thei thil reng reng ti lo tura cha in Mizoram ayo thlan na tura ril rufim takpuwa ramle namta na thaber tur ngai twa chunga vote thak theu turin an cha ane PWD Aizol Road North Division 1 in Pathiani khian am veng konga tanga electric veng panna chinga veng kongpeng thuam lai siam remna
zingdar kwa atangin an thok dona helai ko nga hian ha tho hun chhungin lir thei eng chi ma tlan phal ani donova na tho ti boy thei turin kong pui sira lir thei le bungrodang eng ma da phal ani lo ti aizol traffic sp chuan a soi thupek hian chia drup na thil kang mei le emergency kai hnoya duty le dan le thupek ken ko konga duty de chet vel na a huam lovanga kong siam zo ani ma chuan he thupek hi ken ko ani ang Khozol veng thar branch YMA in an veng thlan mualram hector somkwa pahni azaw chhunga nungcha omte an hum hal Khozol veng thar branch YMA hian kumtina an ti thin angin nizan khan an veng chhunga kumsom pahni atanga som pasari in card le rol thar rwal te fui na hun branch YMA hola an buat saya branch YMA shwai tu te chuan an enkol Khozol veng thar thlan mual hector somkwa pahni vela zaw thingchiak po sang sari chuang an phun to na chu nungcha tin reng te len na hmuna siam an tum thu le a chhunga nungcha cheng te po an hum hal tlat thu an soi he infui thar na hi Khozol branch YMA vice president pu h van nei thangan akai shwaya branch president pusilal minglian le treasurer pu jh vanal tluang aten zu le rui hlo lakka in thiar filim tur le zonun zemoi chom nung zel turin rol tharte an fuyani Catholic Koshan Shiak Malsom na in Khom Ram Luna St. Thomas Church Nizan Khan Neyane He in Khom Aizol Bishop Most Reverend Stephen Rotluanga Kaishwaya Hian Diocese Puma Puithiam Zongzong Te Antela He Krista Puithiam na Trom Puitu Bishop Le Puithiam Te in Pum Khat na Lantir na Ani Baka Lalpan Zanria Nung Ataksa Le Thisen Apek Sha Ding na Le Calvary in Thoi na Titharzel Tura Puithiam te hne na thu nei na hlan na ani bok hemi rwal hian ni o spiritual seminar nei ngala ni a bial sang sanga Puithiam le nan ser thiang lim ti le lay leaders ten chanchin chapuan tharna ti thu pui mangin land hun chunga thil poimo mani non bi chian na pathian tan rong bol na le in pum pek na nei to dan le thuk le zwala lalpa ta na nun hlan tura in lam let na nun poimo aziate an soi howane Voin Khan Aizola kolum lai berin Celsius degree somthum pakhat point pakhatani a avo lai berin degree som panga point panga ane nizana ro sur kha millimeter somni pathum atlingane naktuk ninga nia chuan kolum lai berin Celsius degree somthum vel avo ber lai in degree som paruk vel ani rinane jingdar nga le minute ni a ni a chwa kanga laidar nga le minute somthum pakwa a atlale ang